situation reste la même. Hakuna changement yoyote. Ningekusii kwa huruma za Mungu, zungumzana na wenzako kama mtoto mwenye tumezaa, kama mtoto tuliyemlea kanisani. Hii hali yenye tunaishi leo ya kujifungia ndani ya manyumba, mtu hawezi kutoka nje. Unaona pale hakuna gari. Gari siku ya Mungu zinatoka kule juu zinafika huko chini. Lakini sababu ya kuogopa kwa wananyang'anywa magari zao, hakuna mtu anatoka nje na gari. Hata mimi ninatoka na kikama. Sababu wanasema magari zote ziko zinaenda. Nadhani mnakumbuka kama nilisema siku ya Mungu iliyopita, kama nashukuru tu Mungu kwa hao watu, sababu walirudisha gari 3 za Mkristo wangu walibeba. Wao shangai kuingia ndani ya mpango ya mtu watosha gari 3, ndugu yangu. Mwenye anapata vya bure anaweza kushinda kukamata vya bure vile. Lakini mwenye anajua kama pesa zinapatikana kwa shida, kukamata gari ya mwenzako unaibeba tu kwa neema, unamwambia nipatie contact. Mon frère, kujaribu kuwaza. Ninasema kama mtumishi wa Mungu, kuiba ni dhambi. Kuiba, kunyang'anya cha mtu ni dhambi.